onde ichi onde paosu wala buah di sungai Pagu alam suram binyo Minangkabau hati dan rusuah indah anantu dek kasiah jauh di parantauan hati dan rusuah indah anantu dek kasiah jauh di parantauan onde ichi onde paosu hati dan indah tabado onde icia onde paosu patamukan kami pau berindu onde icia onde paosu unang disayang jauh di rantau antara Babylon nyokapu lampu tiang mato memandang jalan urang di nanti tak pulang datang lampu tiang mato memandang jalan urang di nanti tak pulang datang onde ichi onde paosu tipo lo FPI masuk. Kau lu buat tanah kau masuk ke PGD ya? Iya. Enggak ke Sungai Paguran enggak? PGD ya. Oh. Saya nak mau dibuka lah, Pak. Hah? Karena di siapa yang mau dibuka? Pical sate po pical jo. Jalan aja. Pical. Ini aja nih gigi kasih. Hitam. Rian, sedang makan pical di Lubuk Tanah ke PGD ya? PGD ya. Negari Pekar Baar ya? Pekar Baar. Dia akan pical lama. Ya. Pical siapa namanya? Rep. Pical rep di Lubuk Tanah. Di tepi bukit pemandangannya. Tepi bukit di dakuk sawah. Ada irigasi di situ. Itulah pical dan dibuat di rep lah. Ya. Kemarilah ke pical. Marilah pergi makan pical lah sama ia. Habis kebetulan habis loh. Ditanya cako. Ada dor kosong loh. Wah. Yo bawa yo jadi tunjang doa. Oh deh. Bunyi itu mana? Allah. Kalian kita. onde ichi
Kau sate ya? Sate dah. Sate. Buat kuah sate. Ya, kau ketupat ah. Iya, nak. Kau kuah sate ya? Yo. Kau juga kuah sate. Nah, kau paragat pical lah. Asal dugian gai. Mana dia nah? Lau dan dugian lagan bau buat. Batang durian gadang. Sedang musim durian. Ayo. Durian nak dong buat. Ye. Kau durian nah, durian bogage. Tu tang durian ada nah. Di pala jadi ya. Buat tanah. Tapi sana. Tapi nak jadi ya. Saya cari. Ini duit. Ini kapan